Hongkram diuri teron sarthe hem sining barithe kachithok pon. Bang pharo sira thongke prakithom atuma phan tet teacher ke hok alok kipi ase kideng pon. Karbi Anglong Autonomous Council Tax Taxation Department ahin pe rongbong khat ketel pon along an kahumridam. Nijang Karbi Anglong arlo Umlarong alongri arlo Hongkram diuri teron arong sarthe hem there chiklo niphai hiniarni sining barithe chithok chijir pon. Bangso sining barithe chithok chijir pon lake diuri teron wopong hini ke pachok pon. Bangso sining barithe chithok chijir pon along purusa raman penake hai mansing teron si chithok chijir pon lapen habe aman ake hai mansing teron Bortimen aman pen Joy Chandra Singh be Ili Karbi Honghari tumke hako pirthe longle kangduk ahut penta chuarkli chuphe jo aron claim bomb bang bomsi non pirthe longle kang tang tame chuarkli chuphe jo bomlo lason si nijang Karbi Anglong umlarong alongri arlo Hongkram diuri tiron sarthe ahem sining barithe chithok chijir ponlo bangso chithok chijir ponalong bomut wokan tamesen arumpi angthin tamesen lapen phusar phisar tire matuma pha chingki chethan anta mesen kadokabe bang pharo ke thombak arat tum chitong dunsi mesen pen sining barithe chithok pachun ponlo West Karbi Anglong में Gretson Timung report News 18 Difo हाँ, नॉन तो मेरे वाली तो, नॉन कौन था? ada nung kok Sarmar mar gini. Pulau, top udah. Pulau bang ah. Bung pernah ni tempat apa? Mana tu ya? Bang. Laga ke terona rong, diuri terona rong, amithang arong asarlo, lapin amithang hemsi cujun lo. Chithok chijir along bumut bukan lahai bang longpong langthe bang misen Sen, RE na tuta, lapin la pongrong nam, luruar nam ta, lata misen, lapin bukan ta kapare, lapin nam sari putih pu RE na tuta bukan apare, lapin la pongrong nam, luruar nam ta, aga bukan apare. Tangke nane tompi ni lah bang, so karti pon kumara upong kan, lihin dan apa kan? Non la bangke la nili ik rong asar diuri teron abu phong pangbong Pangbong di. kala hak bangke umha long ripen kutipi pen sikeba la pen isia bangke nokbari pen sikeba la pen ke isia bangke dak Pini niphai hiniani Karbi Anglong ahem PD fuwa long mate Karbi Anglong Autonomous Council along primary teacher atuma phan ke hok aloki pipona jaime padupon bangso ajaime kideng pon Karbi Anglong angkang pen bang Harosira thongke prakithom amang pho tuma phan tet teacher ke hok alo Dr. Tuliram Ronghang arideng pen pipajir pon lapen bangso ke hok aloki pipona long aki milo than bang atum ki claim ke dam nangji aron than pon lapen ki claim ke dam aron ki kroi kre mate lo ki than dam de rat phan pine complain do polo tangte labangso ang hoi aphan than pet un puta Dr. Tuliram Ronghang pen than paklar pon labangso amailom team Karbi Anglong atum japon si pinang an man ki do tum chitong dun si mai pachun pon including high school, high secondary school tumhan je tak vacancy jo piglo maximum school ke high school and middle school vacancy to piglo माने के साइंस टीचर्स आवे हिंदी टीचर्स आवे लापेन के आपको मैथ्स टीचर आवे यो सिनोम के एज पर एनसीटी गाइडलाइन राइट टू एजुकेशन एक्ट
free and compulsory education parliament of passed autonomous council or education department torofar pora 133 ted teachers তেওঁলোকৰ ৰেগুলাৰাইজ দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ এপইন্টমেন্ট দিয়া হৈছে আৰু বাকি যিবিলাকৰ ভেকেন্সি আছে সেই ভেকেন্সি বিলাকৰ যিমানখিনি হ'ব আমি সেইটো বিচৰ অফ স্ক্ৰিনিং কৰিম কিমান ভেকেন্সি আছে কাৰ্বি আংলং আৰু বেষ্ট কাৰ্বি আংলং হয় গোটেইখিনি আমি এটা বছৰৰ ভিতৰত গোটেইখিনি ভেকেন্সি বিলাক আমি ফিল আপ কৰিব কাৰণে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু হাই স্কুল আৰু হাই সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ বহুতো ভেকেন্সি আছে টোটাল 447 টিচাৰ্স ভেকেন্সি আছে সাবজেক্ট টিচাৰ সেইবিলাকৰ আমি পূৰণ কৰিব KAC tax kettle pound aron kepathik pon order alo ateng pen under Silunijan Revenue Circle of Karbi Anglong Autonomous Council Siri Harsinging T Siri Let Beparing T Village Rongbong Ghat PO Daithor PS Daithor Karbi Anglong 1st April 2022 to 31st March 2023 at 2000 only. An order allocate talk ateng pen asai claim pon lo. Lason si Pini Rongbong Ghat kettle pound along KAC tax around ateng pen claim dun si Rong Chainong Chilong Kachirim redet pen ajok Rong Thengpi Thengprang Cho e bari Bithung kana hok la pen towar Keter ke air la pen school la hem ke pater ke pa air do koga joksi labangso aron ateng pen claim dun lopusi pachini pon labangso aron la ke jongsi kilo plot achainong Chilong ehem phot tum jongsi lo plot pen a jo por an chiridam de pulote labangso ketel pound along bidam pikok po la pen han an positame pibom pop la pen jongsi hithi rui ni pen labangso a chilong a chainong nang humri bang ave pulote labangke KAC taxation department atuma phan hodai nang kok popusi gangbura harsing ti pen frenke athing no klardak pen nang pachini dun amen to bene rombong hat ketel pon idea bilo tiga abi ke abi dai so thanda ka khodong le mulu kita dang so lalo aron ting tene tumong dan le mo dia mo ta dai thop na cholo ne li ko vi bara chutet te ana phon ko na po dikhe ke nili ke nije dang ye la so thalo nili tum rong ru blong ching vai da rong ru long ching vai la so the la ide tum rong ru blong pa me ji phan thing pi theng prang mi rai hui ki eji la ka do ka be puthak ni de tum ching vai lo mi sen be ching vai lo che don do ama thi ken dei tu upai pu lo long be rong tha ka chai nong dong ku pat pe jok rong ru blong i thib lo in thib lo jo lai ka sik sak do ko lo ama si council long dam si doctor CM sir phan long ching ki dam si mili dom phan la so kerap ketel pon nang pilo so ketel pon per puthak nili dom council alam asap ta warbe council atom nili dom phan da ket to ka ting pen ska please ki e jon do chai nong pen da nili dom so ting si an si dami la dana ki pi ala so kelana kela hon ala so dam ben ke nili dom ke 50 taka ben si so ti an bom la jo la son la si ong sar do singing ti alang da ketel pon alisi holder lo pas nili dom ban taxation pen superintendent na tumi si akyo si order na pijar na li tum ena Rongbong Ghat tu nai auction do pusin lu tum dak auction doi phan se dak tini na dak wang iglo la penda theglong lo dak ketel pon ma non het wang ga ku pan nan hok do mata ko la chainong go bino chelong no ju jam ti do ko ti tawn long ta me traffic ka sab disturb do ko ti bari bi thung ga hin la ti la no le pinchong mong ta gali aka harsing kita ene nikan si dambala no na ko ane taxation list long do pening ta tender ko le lopot alang kita ko la ko long itu po la siratum tamela penantum la ketel pon pia bostum ma pa jaga buji je dola la sila dak bang ke penantum ke jo khai nu mata ta tum poisa jong jong churung ta phan da po ta kali da aron fix